باشە بەردەوام ئەمە زیاتر ڕێزیان لێ بنێت بەڵام با کەس بە چاوی بەزەی تەماشای ساڵەکە شارەیە بابێ بۆ کەمدارێکی کەشەیە بۆ هەردوو چاوێت هەموو ڕێکخراوەکانەوە بۆ ڕێکخراوی دەستگای شێرخوازی ئەمڕۆ ئێمەوەکو دەستگای شێرخوازی بارزانی بەشی هاوکاریەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی رواندز بۆ چل قوتابی خاوەن پێداویستی تایبەت جانتا و قرتاسیەمان ئامادە کردووە لەگەڵ جلوبەرێک وەکو هەماهەنگیەک بۆ ئەو قوتابیانە کە خاوەن پێداویستی تایبەتن. ئەو مەڕاستیمەش هەر بۆ ئەوەیە ئەنی زیاتر ئەو قوتابیانە هەست بەوەی نەکەن کە ئەمە بە چاوی بەزەیی تەماشایانەکەین نەخێر بە پێچەوانەوە ئەمە وەکو ڕێزلێنانێک ڕێزیان لێ ئەنێین و هیوادارین ئەو ڕۆژەش بە ڕۆژێکی خۆش لەلایەن لە مێژوو لە بۆیان تۆمار بکرێتن. ئەف جۆرە پێشانگەها هاتنە دانانێ gelek tiştê giring hate dîtiniş layê qutaabiya veş layê xelkekê dîbe çikî nebesiye debera Zaxۆ bû debera Dûkê belkû yê seranserî Kurdistanê bû paçediyet Kurdistanê cilûbergê Kurdewarî xeml û kûka jinê xeml û kûka zelamî hemî tişt hate pê nîşandan pertûkê gelekê nimûne ser filklor û keleporê Kurdî taybet tiştekê bû min gelekê balkêj bû ez destxûşê wa kes hat kemî ev xizmetekirî. فستیوالا قشنگ یاکو گریدای ابکلتورا و مسیحیه و مسلمانه و یزیدیه الحرم کردستانی ابا کلتوری محمیانه هر سه بانک کلتورا من باور ایک کلتورا بل هیلک شوان تایبەت مندی خو هيا و ای او تایبەت مندی کو وصاوی دیاره بو گنجت ما ابرو کو امد بینن اب کلتور دیمین ان شاء الله و هر دم دیمین بو خدمت گلی کردستانی. I've been working here for the last 3 years, and I do this job just like in the winter season, and it's very nice. People here is in a very good mood, and they really enjoy the stars. They're quite Christmassy. They're beautiful. It's nice here. I think they're always happy about Christmas. Like it's very cold and windy, but at least like there's like some light and something going on, so people really enjoy that. I can show you, for example, like this one here. I don't know if you're gonna see it there. They are made out of paper, and you just have to unfold them, and you can cover your light with them, and that's it. It's like a paper lamp. We are here to do some, Christmas shopping and taste the German culture around Christmas and go to Christmas market. So we are going around in the city, and we had visited 4 or 5 Christmas markets right now. So yeah, so a lot of shopping.